إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لنا بيوتا سكنا، وقال عز من قائل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار المنتجبين الكرام، وسلم تسليما كثيرا. يتي الله سبحانه وتعالى مقرد إميدين ودقل الجلبة. يتي مكانكو الله سبحانه وتعالى ودندو إن جودي من دين كهدين. o wi'i e simore qur'an ko Allah woni ko waɗani on ɗi cuuɗi moɗon ko ɗooli, o waɗani on immorde guri nemoraɗi ɗin ɗum woni kulle ɗen cuuɗi kadi, mi mana cuuɗi yahideteɗi, cuuɗi yoɓeteɗi, cuuɗi soreteɗi e muɗum yaade ɗum woni tillisoji ɗin e koyewa muɗum. O waɗani on ɗum saa'i yahugol moɗon e saa'i joɗagol moɗon. O waɗani on immorde leyɗi ɗin ɓe teefi ɗin. O waɗani on kadi gollitirteɗi e nafitorteɗi, wano conci, wano cuddaje, wano buutuji e ko waywa muɗum. ɗum ɗo fof kanko Allahu tabaraka wa taala koye yurmede makko nden e moƴƴere makko nden woni ko waɗani ɓinguel adama. nemaji e moƴƴereji haanaɗi yettede jarne. sen daari kalima sakanan o maskanan taskununa wa yasturu awratikum, ko koɗoli ɗi andanɗa hoore ma cuuɗi moɗon hiɗon naata surro e nder majji hara o wirtaki. tawde Allahu tabaraka wa taala o moƴƴini aalaji, o waɗi e sooke moɗon ko darniɗon cuuɗi mon ɗin immorde leydi, jaare, siman e ko waywa muɗum. o okki on kadi ko wiyete kon hibra, maîtrise e mecce ɗen fi wawugol darnugol ngol. on wuurira wa bolle ɗen e kulle ɗen. ɗan ɗo ndiyam wonɗa saɗude ɗo enen hiɗe sori ɗowdiniɗe ga. se ndaari wano gilɗi ɗin e kulle ɗen ka burure, kanje ɗe anda wurin e kade hammira kade maro si tawi sifa ɗan ɗo ndiyam no saɗude. ɗum ɗo ko moƴƴere nde Allahu tabaraka wa taala waɗani ɓinguel adama hana ɗum yettede. en duwanike annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, hiɓe makani en kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jarne nemaji Allah ɗin, saabu son jarni nemaji ɗin on ɓeydante, son dulli nemaji ɗin ɗi bonira e on. ko ɗum waɗi Abdullah ibnu Mas'ud yo Allah wele mo o maki, ala moƴƴere sina nelaɗo tindini mofte ɗen faade mayre, ala kadi bone kadi sina ɓe rentini en e on bone ɗon. sallllahu alayhi wa sallam: ma min khairin illa wa qad dallana ilay, wa ma min sharrin illa wa qad haddarana minhu sallllahu alayhi wa sallam. fi hen ɗum oɗo ko nabiyu rahma, ko o rasulu rahma, ko annabajo nelaɗo yurmede, wano Allah wiiri noon: wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. an muhammad men nulaari masina ko a yurmede wonande windere nden. ikhotal iman,
اتقوا الله في حق بيوتكم وصونوها من أن لا يرفض الملائكة دخولها وأخلصوها من أن تسكنها الشياطين. بي مسيب بجلبه gulen Allah tabaraka wa ta'ala e haɓɓe cuuɗi men ɗi woni ndu darnuɗa woni ndu looduɗa e mum kono ka natata maroɗa waloɗa ɗon hulu Allah e haqqe suudu ndun jonnita Allah tabaraka wa ta'ala haqqe makko on e nema on fi hen ɗum wota malaika ɓen salo natugol nder ton si malaika ɓen woɗɗitike cuuɗi ɗin sheitanuji ɗin ɗi naata e ɗi hoɗa. ilamu anna hunaka buyutun la tadkhuluha almalaika فاحذر أن يكون بيتك واحدا منها لأن البيت إذا هجرته الملائكة ضاق بأهله وقل خيره وانعدمت بركته وسكنته الشياطين وبالتالي زاد فيه الفقر ودام فيه الأمراض وخرجت منه الراحة. musidɓe julɓe tedduɓe hande wonde cuuɗi men ɗin si malaika ɓen naataari e majji ko bone waɗata e majji haray reeno ɗen fii wota malaika ɓen salo naatugol ka cuuɗi meɗen no woodi cuuɗi ka islam ɗi malaika ɓen naatata e mum ɗum noon ko ya reeno wota suudu ma jeye e ɗin cuuɗi ɗon sabu kala suudu ndu malaika feri kala suudu ndu malaika yalti e mum ndun suudu ɗon ndu faaɗana e joom mayru moƴƴere mayru barkiɗay ko wiyete kon barki e nema yaltay e mayru kadi sheitanuji ɗin naatay hoɗa e mayru ko ɓeydi ɗon kadi baasal duumoto e ñabbuuli e tanaji wano feetere en heɓugol ɓiɓɓe andi kaɓɓe e angal pottal hakkunde jongalle on e ɓengure nden si sheitanuji ɗin naati ka cuuɗi ɗi hoɗi ɗum ɗon fof jokkodiray ko ɗum waɗi wa hada laysa kalamil khutba aw kalamil khatib إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كوكو يوتدن دو ونا يوتري إماموجو جنادو جلنugol yo waɗa khutba on ɗum ɗo ko maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam on mo yewtirta beleɗe o maaki o yewti e hadis tabituɗo selluɗo inna albayta ida hajarathu lmalaikatu daqa bi ahlihi wa qalla khayruhu wa muhiqat barakatuhu wa sakanatu shayatinu nenaɗo ɓe jamɓe kisiyone mum maaki si tawi malaika ɓen dogi suudu julɗo suudu ndun ndu faaɗiray yimɓe mayru on ko ndu yaaji o moƴƴere e barki ko woni e mayru kon kadi ɗum kadi fanɗay ko wiyete barki e deeƴere ɓuttu ɗum yaltay e mayru cheytanuji ɗin kadi naatay hoɗa. ibadallah fa nahnu bi af'alina wa jahalatina bisharri namna'u almalaikata allati tumassilu rahmatallahi min addukhuli fi buyutina. enen noon sabu majjegol meɗen e wersindare meɗen enen tigi ɗen wonde sabu raɗo malaikaɓe ɓen ɓe yalta ka cuuɗi meɗen. walidhalika la budda an na'rifa annana fi khatarin idha hajarat buyutana. walidhalika jama'tu lakum fi hadhihi alkhutba sab'ata buyutin la tadkhuluha almalaika laysat hiya fa hasab lakin nahtasiru fiha. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe mi tumbidirani en e khutba on ɗo cuuɗi jeeɗiɗi heɗoɗen moƴƴa ɗin cuuɗi ɗon jeeɗiɗi malaika nattaɗi. si malaika noon yalti e suudu goɗɗo hande kadi cheytanuji ɗin naata e weera ko hakkude feetoɓe e angal heɓugol ko barki angal daragol jawdi e angal pottal e masiboji barmidiro e waridiro e taƴodiral ko ɗum dumoto e nder cuuɗi ɗin si tawi malaikaɓe yalti e majji. haray en heɗoto ɗiɗo cuuɗi jeeɗiɗi tawɗi islam ñaawiɗi cuuɗi ɗi malaika yurmede natta e muɗum. albaytul awwal suudu aranuru ɗum e ɗin cuuɗi ɗi malaika natta e muɗum ko baytun fihi kalbun li gayri hirasa. suudu ndu bare ne'a e mum tawa bareru ndun ko ne'ira ala important wona bareru renoru wona aynoru. joni sa hoɗi e nokkure ka wuyɓe ɗuuɗi ma ko a remowo sharia on no newnane ya ne'u bare kono ne'irgol bare tun fi ne'ugol tawa bareɗi goo ɗi ñaamay ko bani adama ñamata bareɗi goo no nemina ko bani adama neminaka.
bareeɗi go ko teew wuuri e liƴƴi hara ɗi ƴawnete kadi ka oto ɗi joƴƴine julle ɗe ɗi haɓɓane sentir hara no wuudi bani ɓiɓɓe adama heewɓe wonɓe tilfaade heege tampere sifa ɗin bareeɗi ɗon si a neƴiɗi e suudu ma malaika natta e mayɗi tentini noon ko wiyete kon bare laaru bareeru ɓaleeru bare laaru si ne'ama e hoɗo malaika natta e hoɗo ngo fuu wona fi suudu ka ndu ñamata ɗon ndu waano en wattana e haqqille ɗum albaytu sani suudu ɗimmuru ndun ndu malaika natta e mum ndun ko baytun fihi tamasil suudu ndu anndanɗa hoorema estatiji no joƴƴina e nder mayru aron ka bibliothèque ji ka taaɓe tawa estatiji lesaɗi nandina ko mari wonki hara no tega e majji ɗo gandi cuuɗi buyno woodi aray tawa gaboru tawa piyori tawa mawba tawa goɗɗo no lesira leggal ma hayre ko wiyete kon a suwarol man huuta hara ɗum no lesa joƴƴina nder toon parira suudu ndun nelaɗo ɓe jamɓe kisewne mum maki malaika natta e ndun ɗon suudu sawa'un kana tamasilan kamilan aw naqisan foti noon estati on himo timmi tagudi gila ka hoore ha ka koyɗe ma ko huntere tun si ɗum no joƴƴina e nder suudu malaika yurmede natata e mayru bi khilafi dumayya karama ko ɓe wi noon no serti e bebediji ko paykoy koye fijirta kon amma ɓikkoye deyoy koy haray koye mari bebedi hoye fijirte koye loota ɗum hikoye para karama ko ɓe wi islam no newni ɗum ɗon fi hen ɗum ɗon no wallito jiwum kun yiɗingol kun dankata e ko wiyete toppitande sabu ekkitoto ɗon bo dankagol boobo ɗum ɗon en laala e muɗum amma estatiji pariraɗi cuuɗi ɗin ɗon malaika natta e ɗin cuuɗi albaytu salis suudu tammuru ndun e ɗin cuuɗi ɗi malaika yurmede natta e muɗum baytun fihi tasawir suudu ndu anndanɗa hoorema photoji no wenga e mum ka gimbal ma desenji ko mari wonki no waɗa e nder suudu ndun so naati e cuuɗi julɓe goo on sikka e koye salon de coiffure naatu ɗon hara photoji no yowa photoji maynoɓe photoji ceernoɓe photoji lamɓe photoji yimɓe aawa seeɗe chantere ko waywa muɗum ɗin cuuɗi ɗon kadi malaika natta e majji musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo ndiyam ɗan no arde woɓɓe no ka yaasi e fii no ɗuytiɗen tampere nden e dow maɓɓe aren direct e dalil on ɗiɗo cuuɗi tati hiɗi joni e hadis nelaaɗo sallllahu alih w sallam ka ɓe maaki la tadkhulu lmalaikatu baytan fihi kalbun wala sura wa fi riwaya la tadkhulu lmalaikatu baytan fihi kalbun wala tamasil wa fi riwaya salisa la tadkhulu almalaikatu baytan fihi tasawiru wonde nelaaɗo ɓe jamɓe kisewne mum e hadisaji tati jokkodirɗe ɓe maaki yara noon malaika natta e suudu ka bare woni e ka estati waɗa e fillaye goo ɓe maaki malaika natta e suudu ndu bare e photoji woni e muɗum e hadis tammo on ɓe maaki kala suudu ndu malaika e photoji wenga e mum malaika yurmede natata e mayru ɗiɗo riwayaji tati eno moɓidira nin harmugol naaɗugol photoji ɗin e estatiji ɗin e ne'irgol bare ni namala nin ka galleji meɗen haray ko honɗum ndu waɗen wadde koye yaltin ɗum ka cuuɗi meɗen heɓen no wuuriren gumran dina yanko jam ko ɗum waɗi sen yaltiniɗi ka cuuɗi meɗen malaika ɓe naatay yurmede waɗay pottal waɗay cellal heɓoto jawdi heɓindi wo kadi allah waɗay barke mayri sabu enen e malaika ɓe sen kafi gurdam men ɗan ndeɗen amma sen hoddi e cheytanuji ɗin ko piiro en masibo en taƴodiro mo yiɗa wono fiidi no duppi e basal ko naati wo yonata e sifa ɗin piiji ɗon e heɓugol ɓikkoye laƴi fuoyi waray koye nene e baba piyay koye sakko yimɓe idan koyen wakkilo ɗum ɗo yalta ka nder cuuɗi meɗen e oɗo hadis imo sappani en bone ɗiɗo yoni en misal andugol bone ɗi jibril alayhi salatu wassalam ñande go takko ko suratul muzammil jippoto jibril arno ka nelaɗo allah sa sallam yeetagol mo wahayuno arde ɗo yamirowoma yaltugol nodda tage fo mum fof jibril ɓa hewti dari ka dambugal nelaɗo jama hedditiɗon sutaki malaikajo on kono nelaɗo no sutimo o karama ko maɓɓe nelaɗo maaki bismillah jibrilu maaki kayfa adkhulu fi baytika wa satairuka alayha tasawir hadi selluɗo jibril maaki ko honno mi natirta ka suudu ma ridoji ma ɗin photoji noye mum
ko photoji honɗi wona ɗi photoji caméra ɗo de ko sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe ƴettuno ɓe waɗi layet ɗo gandi sonnaɓe no waɗa ɗum ño'a ka daraje ño'a ka ridoji desina gaboji desina piihoyi fi labinir ɗum suudu ndun tawi ɗum no yowa e nder suudu ndun jibrilu maki koye nelaɗo mi natta ka suudu ma ɗum no nder to ɓe maki fa nahnu lmalaika la nadkhulu baytan fihi tasawir minen malaika men natta e suudu ka photoji wenga on tuma nelaɗo maki joni non ko ɗum mi waɗata jibrilu inni imma an taqussa ru'usaha aw taj'alaha muratan fi firashik ko imma taƴa hoore nden itta e kanko e photo hoy koy ma ɗum ñobba kanko e rido hoy koy waɗa ka ɗe daɗɗuɗi on tuma nelaɗo ñorti ridoji ɗin fof weƴƴiti ɗi bugiɗi kale danki on tuma jibrilu noon naati ɓe yewti seeɗa jibril duwani ɓe nangi lawol ngol yehi amma suudu naya ɓuru ndum wa huwa aswa'ul buyut ko suudu ɓurndu bonde ndum ko baytun la yuqra'u fihi alqur'anu alkarim suudu ka qur'ana jangetake malaika yurmede natta ton suudu ka tata qur'ana alqur'anu la yuftahu fihi illa fi ramadan tawa qur'ana udditatake e mayu sina suumaye ananta goɗɗo no heɗo kaset qur'ana sina e suumaye jonne misal o yiyay ɗo facebook o garay e salon taw babajo no connecti no ndaara ɓengu makko no connecti no ndaara goɗɗo ara ko yummiraɓe kadi layeɓe jiwoy koye mo ɓe no connecti sukaɓe no connecti hay goto fontata qur'ana janga plutôt si a ndaari ka facebook ayiye ka whatsapp mo ndaarɗa numéro mum wo smartphone o yeytotoma wonde 15 minutes passé il était en ligne 10 minutes passé il était en ligne il était connecté kala nde darɗa hari mo connecti woni moko mbawi paykum kono sa landike qur'ana on ko honde tuma kaari wayli connectade ma qur'ana wiye suuma e feƴƴuɗo isan julɓe ɓe jangi qur'ana o e suumaye ko ɗum waɗi barki ɗuuɗa e galleji ɗin barki ɗuuɗa e jama o sabu ko aduna e puyndan woni ka nder cuuɗi qur'ana ala nder toon nelaɗo sa sallam no maaki hebbine janngugol suratul baqara ka cuuɗi moɗon si on waɗi ɗum cheytanuji ɗi yaltay toon malayka yurmede naatay allahu tabaraka wa taala deeƴina e fondoji mum ɓe maaki kadi hadise goo ɓe maaki hunde be no mari ñiwre alqur'ana nden ko suratul baqara goɗɗo duumotako e janngugol suratul baqara e suudu sina basan yalta e mayru probléme ji yalta e mayru ɓittede yalta e mayru angal pottal yalta e mayru suratul baqara ko noon ɓe yewtiri fi ayatal kursi idan koyen wakkilo ɗuɗɗinen janngugol qur'ana on fanɗinen puydan ɗan ka nder cuuɗi ɗuyten o connexion ji facebook e suudu si tawi a jangi nder toon suratul baqara nelaɗo ɓe jamti kise woni e muɗum ɓe maaki malayka natta e mayru jemmaji tati siko jemma jangirɗa siko ñalorma kadi cheytani natta nder toon e nder baɗɗe tati mana qur'ana ko hiwir ɗum cuuɗi allahu tabaraka wa taala wi ida qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura si a jangay tun qur'ana min waɗay heeɗode hakkunde ma e ɓen ɓe gumɗina allah jinnaji e yimɓe allah renete boneji majji suudu jowa ɓuru ndun e cuuɗi ɗi malayka nattaɗin e mum ko baytun fihi najasatun aw qazurat suudu ka soɓe woni e tuundi ka mooɓi malayka natta e mayru sabu malayka ɓen kala ko tampinta kamɓe ɓe ɓattotako kala ko ukkoto ko luuɓi malayka ɓattotako ko ɗon so ndaari mbileɓe janɗuɓe ɓen e dureɓe ɓen hara ɓe mari piiji sunneteɗi ka cuuɗi maɓɓe tata ɗum heƴata e bani adama ko ɗum addata cheytanuji wallidirteɗi ɗin amma cuuɗi ɗin wota en marder toon tuundi malayka natta e suudu ka soɓe woni ɓe wi hadis no ari annabi sa sallam ɓe maaki la yadkhulu lmalaikatu baytan fihi bawlun muntaqi'un suudu ka bawle mara andi woɓɓe haray no huuli yaltugol jemma ɓe jogii pooji njani si ɓe wonti ɗon haaju on po ɓe sorna ka danki ñalla ɗon walta ɗon kadi ɗin cuuɗi malayka natta e muɗum woɓɓe wi bawlun muntaqi'un ko bawle si neɗɗo bawli ka tata naange hewtata bawle ɗen si ɗum marama e nder suudu malayka yurmede natta e mayru ko raɓɓiɗi kon albaytu sadis suudu jeegaɓuru ndun e cuuɗi ɗi malayka natta ɗin ɓe wi ko baytun ba'du ahlihi ala janabatin bistimrarin ko suudu ka tata wonɓe nder to ɓen lotota ko janaba
ma woɓɓe loototo kono woɓɓe loototako kala katata suudu no nder ton mo loototako janaba malaika natta e nder mayru hadis on himo serli nelaɗo maki salasatun la taqrabuhumul malaika yimɓe tato malaika ɓattotako ɓe wa qila man hum ɓe wiya ko honɓe woni ɓen ya rasulallah nelaɗo maki jifatul kafir kefeero ka woni kefeero malaika ɓattotako mo wa rajulun tazayyana bi zinati nisa e gorko parorowo ɓornateeri rewɓe on kadi malaika ɓattotako mo wattortoɗo wa rewɓe wa rajulun ala janabatin da'ima e neɗɗo mandanda hoore ma o lottako janaba oɗo malaika yurmede ɓattotako mo hadiseje ɗe ɗon ɗuuɗi e fii ɗum kono allah tabaraka wa taala wi wa in kuntum junuban fattaharu dalil allah wi siɗo wonde janaba loote ko ɗum waɗi ceerno men on ka lahdari maki si tawi e ɓuuɓol no woodi e misal fiwota julɗo maru janaba ha ɗum haɗa malaika natugol ka suudu makko ma o maya mo wonde janaba ceerno men on ka lahdari maki si tawi yason no ɓuuɓi a susta ɓuuɓu ɗanɗan wota rendu e ɓengu ma hatta to iddal haalata bi mana ha ɓanna leɗɗe ɗen e kembu on e huɓɓinir ɗum ɗum saggina wulɗan ɗan hara a gaynay tun haaju ma on lotoɗa janaba on fi hen ɗum si janaba no jokkodiri e goɗɗo yo allah dando e yejjutude haray kanko e malaika ɓen ɓe pottodiri suudu jeɗɗaɓurum ɗum e sakkitoru ɗum ɓe wi ko baytum fihi ajrasul juljul ko wiyete ajrasul juljul ko talenji honkayɗi kala suudu ka talen honkata malaika natta e mayru kono ko ɓura faadede ɗo ko talenji ɗiɗi ta woɓɓe no neya dammi ɓe haɓɓa taɗirru e dambo ngol ɓenna ko sadaka ma nagge ma e ɓikkoy koye tigi hara nona kilin kilin ko ɗum wiyete juljul hara ka o hammiri woɗum no senja o ndumba ndun kadi sino e nder suudu malaika yurmede natata e mayru hadis on ko imam muslim fillimo ɓe maki la tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala tamasilu wala jarasul malaika natta e suudu ka bariru ne'a e ka estatiji woni e ka talirru honkayde woni aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in en yetti allahu subhanahu wa ta'ala yettore do handi en duwanike ɓurnaɗo tage fo ngon annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haray musidɓe julɓe tedduɓe ko fi hen ɗum sifaɗiɗo khutbaji hiɗen andintine karmakoɓe no walli fi defte ligon kadi no wallitora en préparangol e khutbaji fi sifa ɗum ko fi ha daɗe koten jaɓu wonugol yimɓe sattuɓe feere yimɓe ɓe jaɓata yiltede eɗon andi bani adam si o falji o andintinama o falji o yiltaki o yangoto o yiltoyo ñande yiltagol nafata ceerno samba mombeya ko non ɓe makiri mo fodi nimsaytuma mayde adi sabu mayde ko ɓawo waɗirta ɗatal sa fodi waɗugol ko moƴƴi mi waɗoye après ha mayde nangimay ɗum a ninsay ñande tawi nise ɗen nafata sabu ninse kaka ɓawo hoggo wallinirta lawol muɗum ceerno mawiyatu maasi ka deftere maɓɓe maqalat ɓe maaki neɗɗo yo tutu hoore muɗum e dow falgitede ko ɗum ɓuri mo moƴƴande o townitade ɓe mana neɗɗo si heɓi falgitowo mo yo o jaɓu si o jaɓari o tuti hoore makko e hoolagol hoore makko o seedata e nambaraji ko noon kadi o hersiroyta ha ɗaynoɓe mo e yawmal qiyamati enen koye julɓe ko ɓurɗen faalede ko allahu tabaraka wa taala sabu sen heeɓi allah haray en heeɓi kala ko yeetaɗen wonde ɗum haana wakkilo ɗen pottoɗen kala ko yeetaɗen ko ɗum ɗo allah yiɗi ko ɗum ɗo nelaɗo maaki aren e ɗum en malete mo daari ɗi khutbaji jumare be ko mawdu keso ko unwan keso kono mo daari alhaaliji men ɗin o jiɓoto si tawi no wowlede tawi no wowlede bal woɓɓe goo ko koyfitugol ko wowlete kon ñande yeɓɗoɗen ɗo fiiɗe ñoogue ka Carrefour ɗo ino ko hersini ko kaani ko ñiddani yimɓe kaaki wondi juulir laawol ngol laawol janol ngol naatirgol ngol ka juulirde cuuɗi ko woni kon e o secteur ɗo fof cuuɗi ko woni kaakbele ma toɓolon ɗo kon fof ko nduɗo woni suudu allah ɗum heddiɗi ɗin fof
kaka walo ɗen ha mayen ronde ɗen adde ɗen ɗo hay goto men torota ko Allah yo Allah waranmi ronke naɓede ka juuli joni noon ko ndu ɗo woni suudu Allah ndu ndu ɗo hiɗen hani ndu dankade ɗen hani moƴƴade e mayru jonniten ndu haqqe mayru wiya joni yo ñoogue ɗen itte ka lawol ɗo sabu no hersinani en en julɓe ɓan ko honɗum woɓɓe goni wiide taw si ɗum ko lawol maɓɓe ni ɗum wona laamu ngun waɗɗi joni accu si weeti bimbi joɗɗa wiya ko laamu ngun waɗɗi ittugol makkoje ala so oɗaɗo biredi ma waɗa futi itta koje ñalorma kadi wiya laamu ngun ara e soƴƴinanan si hiiri wiyam ɗo fana walade yo laamu ngun gonginan simiɗano a wawata ɗum idan naaɗi fof habborta laamu ngun goɗɗi ɗi ga regilanayɗi hoore ma nani karama koɓe no maka o si weeti bimbi sagata heɓari ko sooda biredi ittira koje so feli laamu ngun ɗon ko puydango yeeɗi biredi wal ma ittirgal koje ɗum ko an waɗɗina laamu ngun idan si tawi kamɓe ɓe ittari ñoogue ɗen ka hoore laawi enen e heeɓi possibilité waɗugol ko yen waɗu sabu ñabbuɗi ɗin si ari ko enen ɓe lamɓe ɓe on ɗo yiwde o yiigoy si ɓe faala ko hélicoptére ɓe wiɗinta otoje maɓɓe ɗen gayka e ñoogue hatta ɓe feƴƴa enen koye miskinoye seppay koye yaha ñoro e hoore ɗe ñoogue ɗo ko enen mari probléme ɗe ñoogue ɗo ko enen duwa darande hoore mumen se fitti ɗon joni en laɓɓini ha laaɓi pos en itti ñoogue ɗen ɗon en waɗi saria o ñiiɓay kono ñoogue ɗen no ɗon woɓɓe no yurde sanoya woɓɓe no yurde nokkeli ko ara e motoji ara liɓa ɗon sakuji ñoogue woɓɓe kadi no moltade ka nder secteur ga ya ɗon hibba ñoogue telere subaka nenaɗo sallallah alih sallam ɓe makono imatatul aza ani tariqi ko chiksun min al iman ittugol tuundi ka laawol ɗum ko geɓal e geɓe iman jaka neɗɗo hibbuɗo ñoogue laawol on ɗon ko wonɗum laysa bi mumin wona o gomɗinɗo ɗen hani wattande haqqille ɗum ko wona ɗe yewtiranede ko fii yo moƴƴan en kono noon allah tabaraka wa taala wi fasiru fi l ardi fanduru kayfa kana aqibatu l munzarin jindu ka hoore leydi ndaara battane haɗaɓe ɓen waaja sali haɗitaɓe ɓe seedata e probléme haray mo bee yo joue rôle muɗum o nder suudu ma ndu fii yo yurmede allah woni e mayru ko an moƴƴintinta ɗon ko an renata suudu ma ndu ko an naadata ko hana naadede kon ko an yaltinta ko duwa yaltude kon nder ton bare wota en ne'u bare e galle men sina hara haaju no nodde e ne'ugol bare ɗum tawa iɗa tampi wuyɓe iɗa tampi lorroɓe ma ko a remowo ko aynane ngesa ma mban ɗi wottaɗira ɗo gooki e kula ɗon hara no sella ka ne'a bare kono ne'irgol bareru ninamana ni bare ɗigono jamma inɗe yimɓe sa ari a tawi ka no ñamata ɗon million ji million ɓe miskinɓe no mayde heege hara bareru no wuuri ko yimɓe jowo ñamata ɓay goɗɗo wi wo bareru makko ɗum par jour ko 80 000 ɗum dépense may ɗum 80 000 ɗum ko ɓengure demba e samba nden hawtodirte koɓe waɗa dépense ñalla ɗum jongalle ɓe ɗiɗi bare ndu ñaama e gertogal kayru tun o yahay o soodoya brochette yani ono gertogal ka juɗete ɗon ara o liɓana bareru ɗum amma ñande julde on yiya ɓengure foara ko gertogal hirsi ko ñaama yimɓe men no abondo woɓɓe na min ko hoore nde ko busa ɓay ko gerto kon gooto sina ɗum gertogal e pomre e biñum gootum koka e woofode ɗum ko fiyade gooto sa yi sappo hawti gertogal ko basal waɗi ɗum joni noon faggugol bariɗi ɗin dankoɗi ara yimɓe no tampi ɗum ko toñugol ɓiɓɓe adama ɓen noon ɗiɗaɓum ɗum photo ji ɗin e statiji ɗin wakkilo ɗen ɗum yalta ka cuuɗi meɗen talen ji no yowa ka cuuɗi o gara e dambude go ara taleru no yowa ɗon e kaydiri danere lincum boɗeru kon ɗum yowi kun ɗon ha si a walike ɗon bimbi a wi hande mi yaltata talen e kaydiri e lincum addana ngarsike amaya heege la yanfauka wala yaduru ɗum poɗantama nafa nawnare arata ɗum haɗa naata ka galle ma goɗɗum waɗi seramin ko hawni galle neɗɗo karama kojo lasrari bilejo himo ka ɓengure makko ɓay mo heɓude kaalisi yimɓe no addude mo mari yimɓe 50 ka galle makko makeni ɓayi ono ebola o ngari nden ɓengure ɗon yimɓe 50 ko wonno mayano wo ko jum makko goto harno jangude freetown ka école ɗin kaydiji yowiɗi ɗon eɗen kaatime eɗen talki dandimo ko jelo maayi tawa no haɓɓi talki ma hara ino yowi ɗin piiƴi ka cuuɗi mum talenji ma on tigi ƴetta taleru haɓɓa dammol wiya ko ɗum ɗuɗɗinta dammi ɗin ma ko ɗum ɗuɗɗinta dingirawol ɗum fof ko shirkuji ɗi hande woɗɗitade ala nafa yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu barkikin
yo allahu subhanahu wa taala yafano e bakkatuji men ɗin e boneji men ɗin yo allahu tabaraka wa taala yurmi en musidɓe meɗen hewtuɓe ka meɗen ɗo fof no toro du'a yo allahu jaabinanɓe ko ɓe faali kon o dandaɓe ko ɓe huuli kon haray en profite inchallahu e dimanche bada al maghrib oɗo hutba ɗo e yanñaymo ara koye hoore tabal conférence ɗo tigi kadi e waɗa yewtere no juuti o yii ko wano ɗiri sappo mi jogii ɗo donc ɗum heƴata e hutba kono ɓay jama o haray no ɗuuɗi ɗo profituɗen andintingol ɗo e waɗiray ɗum yewtere faɗɗi janngo mo hadara conférence ɓaawa futuro inchallah yo allah ɓeydan en pottal ngal yo allah ɓeydan en ɓantal ngal mawɓe meɗen no hewti ga toriɓe ye wallitoɓe mawɓe ɓe maaki ɓay ko mawɓe ronkuɓe e wawataɓe imminde ɓe